Danes so ostala malo prej, 15:43, zato so se pripravila na... Zva se, da povej. Bolna sva. Ne, nisva, ti si. Delamo pico za Jureta. Delamo pico za Jureta. A, još ti ostati, kad delaš senco? Delamo pico za Jureta, zaradi tega, ker se nam ne da na voljo naročiti. Ne moš vedeti, zakaj je za Jureta, zato da Jure nam umrl pri 25. A ja, to je kao zdrava pica. Ker je iz jogurta. Jaz nimam pojma, drugače je to dejansko zdravo. Jaz sem delam, kar mi Jure reče. Teda, če je kdo rekel, da jaz ne znam kuhati, jaz to vse po Juretovih. Ne, čak, ja, moj recept je, kada sem mala manjka, to sem pač na netu videl. V glavnem, vzamemo jogurt. Ja. 0% maščobo, faž je ta prav, ne če se tako prebere. Faž. Ja. 0 grassi. Ja. To bi mogla Eva Luna prevesti. Ja, brez maščobe. Senza grassi. Senza grassi je brez maščobe. Okay. Wow. Vdihneš ga v... In pa to daš dol, jaz te prve 50. A je to najbolj ogabno? Je. Pač dobesedno. Prve 50 krat, ko sem delala pico, sem vzala za to. A pa je bilo to, jaz sem mislil, da smo že čila not dava. Strong. Yeah. Pa damo moko, zdaj sicer malo... Jo je treba dati ful mal in ful manj. Belo moko. Pšenično, kva. Ker ponovadi imamo, kaj že? Pirino. Pirino moko, da pa je zmanjkalo. Ja, ne dela jebi ga. Ampak ja pač. To je ful preveč, by the way, to je zdaj da spodila bo iz jogurta. Drugač, moko je tako pol dodajač, pa to je drugač po moje perfekt moke. Vzamemo solčko. Solčko. Kako se italijansko reče sol? Sola. Hey Siri, how do you say salt in Italian? In Italian, salt is sale. Sale. Čale sale. Ciljni prašek. Pecilni prašek. Drugače vinski kamen, tudi okej. Ampak nimam. Au, bem ti mater! Vse ga imamo, drugače. Vinski kamen je isto, sam bolj zdrav. Ja, vinski kamen je tle, daj. To je pa vinski kamen. Oh, what? Je pa pecilni prašek z vinskim kamenom. Danes bomo tega malo. Danes bomo od tega, od Manj doktora zdravo. Edkarja. A še enkrat postanem tako, kakaj not tudi preleti, a kako bo? To lahko posnivamo. Wow. If you're brave enough. I'm brave enough. Olčko. Vole, ajga. Ole. To je bilo pa nice. Malo. Malo olja. Koliko je to, 6 žlic? Pač ni treba pretiravati, ali? Škoda, nisem to posnela. Dimi, šta se dimi? Vroče. Tim, tem, Malo bing bang. Ne, no. Ja, exactly. Zmešamo. Včasih sem delala to z roko, sem pa tu preveč, too messy. In je zdaj pač lažje žlico. Wow, fascinantno. Kako se reče te jedi? To je drugač, sicer mal mečken najentej, ampak načeloma se prodaja na internetu kot kao pica s 500 kalorijami, kar jaz pač težko verjamem. Jaz mislim, da mogoče je ta testo 500 kalorij, ker so še toppingi siguren tok. Ampak kaj je tudi pica za 1000 kalorij, ne, to je v bistvu sam kosiv. Glavna poanta je, da ker je pač jogurt, pa tudi ta zdrav, ta brez maščobe, pa to, pa ni treba da tok moke. A ne Kaja, ni treba da tok moke! Da tok moke, ker ga se prime skupaj in ga ne morem narediti. A boš pripravil papir? Jej mi imel pičo. Ne boš imel pico. Jej mi imel pičo. Pomagaj! Zgledam, kot da umiram in ti si tak, ne bom ti pomagala. Kakor vidite, dieta gre odlično. Če primerjaš šnalco, pa ni že enak široka. 5 evrov. Kaj? Poglej! Ja, Glej, ker no. imamo hudi gor. Jaz sem tudi hudi gor. Spodi pa... In West Philadelphia, born and raised. V glavnem, zdaj damo to in gor damo papir. To je nož. Wow, magic. Aha. Izprostremo papir, damo gor to testo. Zanimiva stvar pri temu testu je, da pač, ker ni dejanskega kvasa, pa kaj tacga, da ne rab noč vzhoditi, a ne? Shoditi. Pač ne rab noč počiti, da bi Vstav od mrtvih. ustal. To je zdaj najbolj annoying stvar ever, zaradi tega, ker moraš narediti pač čim... A lahko srcka? Ne. No, pa ja, za Valentinino. Dobro, nisi rekel, da ti naredim smrekico, pizda. Smrikco pa jaz delam enkrat bolj proti Božiču. Ok. Ja, to imam dejansko plan. Posnet, ali? Ja, ne, ampak za Jumbus, za Vlogmas. Moj vlogmas. Ja! What? Odpad morajo isto se skupaj podati. Kao če bi remil zvezdica. Bi se, bi remil Marelo iz fucking Ja, Squid Game. jaz o tem razmišljam.
Ta cajt damo itak že tlele, ga ofnemo na to, pa na 200 in pol sprijemo sem, to bo za moj video, in rečemo živijo Siri, hej Siri, hi. Set a timer for 10 minutes. 10 minutes, starting now. Hey Siri, how much time are on the timer? 9 minutes left. We have our heart. Listen to your heart. Paradižnikov mezga. Zaradi tega, ker nimamo omakcije za napico. Ja, ker mislim smo- zmanjkalo, bomo čisto iskreni. Ja. A vse se da narediti za čim, pa iz tega, pa iz vode. Sej drugače, osnovno smo tako delali, če se spomniš. Ja. Ne gledati lijake, pač lijake. Noč ne gledati, daj zabišite pol, bomo se pokrilo v oči. Kaj pa greš se tam na... O, jebi ga zdaj, čak malo. Paradižnika na noč kaj takega. Ne, pa... Radi pokazal. Je olje v prahu, spreju. Pa še virgin je tako kot doma. Ja, zdaj pa še original. Fun fact, enkrat sem kupil za 10 evrov, ja, in mi je nekdo prinesel oregano in pol je spizdil, pa vzel moj znak. Oh. Ja, in pol so me vsi zabavali v šolo. Bil sem pa največji kralj v 6. razredu zaradi tega, ne zabaval se. A lahko zdaj nam poješ nekaj v italijanščini? Pizza, pasta. To je francoski, ti rasist. Pepsi, cola, si ingredients. Super, to ne morem z fucking pizza. A poštima mene posnimala? Jaz se počutim kot taka potkana, ki kuha. Ja, jaz tudi. Zato jaz. Za tvoj kontent je, no. Ja, pa. Ne, morate vrati pico na... Tudi hladilnika ne gledati, ker je umazan. No, ljubovni skozi, daj ga nadej, to, ki sem. Pa še sir. Cheese. Ok, se pravi, imamo začetek naše pice in zdaj moramo iz nje narediti nekaj lepega. Vzamemo 3 komadiče piščančjih prs. Jaz dam 4. Zato pa sem debo poj, pizda! Če se kaj lepo ne skvada zraven, ne? Kaj ga ima, ajš, ki pač mogla, ni znala narediti lepo okrogle pice, ne? Oh my god! In dohka bavijo, ale, po svoje poje, ne? Kak na 2 minute nazaj, ki si rekel, ti si imel šorčko. Evo, a vidiš, tako, ne? Kva sem jo obložil, stari moj. Fuck! Ok, druga polovica je pa za vegetarijance. Pesketarjance. Zame, no. Sej bo. Enkrat boš. Drži. Veš, ko si požreš se nohte. Bravo. In iz tuna je malo polulala se. In jo pač odlulamo. Akurat se je odlulala pičko mat. Presneto, božični časi so otroci gledajo. Ohka še malo več vode ven steče, no, lepo prosim. In zdaj pač stepemo in si predstavljamo, da je naša mlajša sestrica. Evo je. Jebem ti. Ne klegne. Super. Na kar je čas... Lej, tega sem kupil, ker nisem najdel mozzarele, uneta lepe mu, okej? Zdaj imamo jaz budžet. Fajn je tudi, da kaj na pico pade. O, kako je cenim to si. Kaj sem jo krasil. Spet pozabil te stvari, ono zdaj. Nisem pozabil, pač... Nisem mi dan. Pica mešanica za čimp. Zdaj, če vam kdo kdaj tole proda na mestu marihuanjev. Ok, folk, prva stvar, ko naredimo, rečemo, hej Siri, set a timer for 10 minutes. Hej Siri, set a timer for 10 minutes. 10 minutes, starting now. Zdaj tako, to rečete Siri, če nimate Siri, pač ne morete jesti pice. Odpremo to, kar sem prej pokazal, 10 minut je mogel biti na 200, pa na unmu da zrakec krož, jo vdenemo in pač počakamo 10 minut, zato smo tudi unmu rekli, da ne pač poj zapiska, ne. Zdaj pa kaj mene zanima. Ena stvar je danes prišla ven, ne vem, kdaj bo to objavljen. Eno sodelovanje, Luxury Fashion Gaming Collection je da ven Razer. Dolce Gabbana, What the fuck? Razer Collection, Go for Gold. Slušalke so 700, sploh 100, ne vem koliko je, so izgledali legendary. Legendary. Sorry, ampak če to ni nekaj, kar bi najbolj... To bi ti nosil, Ja. pač to bi ti imel, to bi tebi najbolj pasal. Ide gas, 3 ure pa pol, woo! Slušalke mislim, da so... 3.99. Can you do this? Ja, majke, to le 3.99, Ja. ja, skoraj. Ok, slušalke so pa... Vse je že sold out, by the way. Kako? Zato, Kdo ker- kupi to? zato, ker Fucking je- baka prasja, kva. To, če vam tle kakšnega, ki zna dobro delati, bannerje, logotipa, to jaz hočem točno to imeti zase. Thank you. Gledam, zdaj pa čakamo 10 minut, da se pica. Vse 10 minut. But before we start, quick word from sponsor. Ampak NordVPN. ja. Ampak pred nadaljujemo, imamo sponzorja. Ej, folk, In to še- sem jaz. Folk, ali so nekaj, jaz imam še več tipov za vas, kako si poboljšati life, a ne?
Recimo, Kupite moj merch. kupite lahko kaj in Christmas edition merch, ali pa Ah, moj... thanks. Ja, ali pa... Ne. To je moj Kaj pa vlog. moj racist edition merch? Racist edition. Ja, a ni še zdaj gor? Zakaj? A ja. Je. Svoje še nimam, ampak moj Vlogmas Edition merch je na sajtu fanshop.spodaj bo link. Na voljo bo samo do 24. decembra, ker je pač čist limited edition, ker dokler traja Vlogmas bo ta merch gor. Pol pa Never Again in imate pač do 14. cajt, kar je perfekt, da si pač kupite za Božič, za darilo in če zdaj naročite, boste zdaj dobili. Jure, danes je 3. december in je National Give Your Girlfriend a Hoodie Day. So what? You have to give me a hoodie. A? Moraš mi dati hoodie. Vsi moji so predragi, da ti je dal. Kaj? Ne more da je za 300 evrov obleke človek ne me jebat za ikle, lahko što dati da se... A jaz sem zdaj gor. Kaj sem dal? Eto za joke pa snemam. Fuck. Seveda, da imaš lahko moj hudi. Kaj sploh sprašuješ take neumnosti? Če pa hočete še bolj to je bilo zelo super. Če hočete še bolj hudi, imate na fanshop moj hudi. Look at it. Vlogmas Edition. A šarena obala Itija. A je tako? Ja, I guess. Lušne. Takl. Se pravičuje, sorry, ušlo bi. Evo ga. Tako da, folk, to sta video, hvala vam za gled in se vidimo. To pa res ne rabiš, če je tako dober sos od spodaj pa sir. Skaj bi uničila ta dober okus z omakicami? Kaj ti hočeš te omaki? Ne, nikoli ne jem, ne vzame tih omakic, ne vem, o čem govori, kaj je. Vedno. Ne, zakaj mi to daješ gor? A da se bomo Dej, godila? shut the fuck up, no. Tak ti granko, vedno. Ne poznam tih omakic. Zmanjkalo me je, ko mi je brez omakic. Mislim, ne jem tih omakic. Ti omakice so zero calorie, ko jim to napade, a ni pizza zero calorie, ali kakorkoli si ni važno. Pa. Take you, right? Thank you, bye. Bye. Tako da, folk, to je To to za sta video. video. Za let in se vidimo v naslednjem videu. Ja. Vsi mi dobili, ko se smete, vidimo se jutri. Au. Au! Au. You better watch out, you better not cry, you better not call on yours Jedi. The Empire is coming to town. We have a Death Star, we tested it twice, tracking down rebels and ending their lives. The Empire is coming to town. I have a very bad feeling about this.